Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana. Kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. Udaba luthinta-ke uShilisi-ke lapha nawe ingane zakwethu owayegida laphana kumgqumeni njengamanje ogida kumthandeni. Kade emenyiwe-ke emcimbini alusejama lifestyle lapha nawe ingane zakwethu. Bekade umcimbi wokulonjwa kwe-CD kaMroza-ke laphana wengane zakwethu. Uzwakalisa-ke amazwi-ke laphana wengane zakwethu ahlabayo-ke ade awabhekise kumkhathazi ukuthi umkhathazi wahlulwa ingoma usehlala nje esiqiwini laphana thukwama ofishi-ke laphana wengane zakwethu. Thina ngale kokukhuluma kakhulu-ke ngale kokumosha idatha-ke sizokudedelela i-clip uzwe uShilisi eyifaka zonke kumkhathazi-ke laphana wengane. Sazi ukuthi umkhathazi insizwa-ke laphana eyasisebenza kakhulu noMroza ngalezi ayikhathi. manje igathe ubhejana ngathi yashula ingoma uyikakile ukhasa ngengoma isigama layo yakhula igama layo thulapha esitulweni manje inkomo yafishi laphana ngenyamazana iphila esitulweni